I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Yo semuanya, gimana kabarnya? Pada baik-baik. Oh ini ada settingnya cok. Ini apa? Oh ini suara ini. Tapi di sini suaranya kecilan tadi kemarin dah. Gimana caranya? Gue nggak ngerti juga sih ya, bodo amat lah. Pokoknya di gue tuh udah gede banget suaranya. Di sini ada Jerman, apa tuh ya? Taruh ulang. Ada Inggris, ada Jerman, ada Itali. Ini apa ya? Gue lupa dah. Tadi Belanda, Itali, ada Spanyol, ada Chinese, ada Cina, ada apa nih? Thailand, bukan? Mungkin kayak Thailand. Oh udah itu doang, nggak ada bahasa Indonesia ya. Space Expedition. Oke, kita lanjut. Kemarin sampai di chapter 3 ya, Vault 097. Play. Ini kemarin gue nyampe sini. Checkpoint baby. Ntar ada listrik, suara listrik anjir, ngilu gue. Aduh, bentar lagi boy. Listrik di mana itu anjir? Red card. Buat apa nih fungsinya? Gimana cara makanya? Yeah. Type 6. I need to get to the armor. All the door. Are locked by special key. I found it. Oh itu kayaknya kunci tadi yang gue dapet ya. Tapi card gitu anjir. Card gitu kan. Bentar. Soal listriknya ada di bawah sini. Tapi kalau semakin gue kesini, semakin jauh. Dadah, bohongin. 97. Sejak kapan gue udah nyampe 97 anjir? Pesan baru 3. Oh ini yang kartu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kaget gue. Goblok. Ini kalau lu, sayangnya suaranya situ kecil sih. Aduh, kencang banget suara sini. Puyeng gue aja. Aduh, kaget goblok. Aduh, suaranya kencang banget tadi. Sayangnya suaranya kecil sih di situ, apa di YouTube anjir. Aku punya kart lagi. Allahu Akbar. Game maunya apa sih anjing? Checkpoint lagi. Terus gue cara kesana gimana? Gak bisa naik lagi. Terus cara gue dapetin kart biru gimana anjir? Goblok. Kaget gue anjing. Gak ngomong-ngomong. Kalau di situ ada lava hijau, bukan lava itu racun kayak ada. Allah. Monyet, apaan sih monyet? Kok jadi lama-lama jadi begini sih? Aduh. Oh dapat nih blue card. Apa lagi nih? Type 7. We have problem with the elevator system. Oh, pantesan aja tadi kayak gitu ya. The ceilings can support the weight and may collapse. Iya, nggak ngerti gue. Maintenance engineer. Wih, gue dapetin lagi nih. Checkpoint. Booster. Wah, mantap. Eh? Oh, sekarang kalau ditekan doang, itu lu cuma apa sih namanya, jetpack doang. Kalau double tap monyet apa sih gue harus ngapain? Allah ya Allah gue harus ngapain? Aduh. Anjir kaget gue. Goblok. Aduh kejedot palanya kesian. Aduh untung aja gue ngerti.
Anjir goblok. Ih. Idiot. Aduh. Aduh. Apa sih? Ih goblok. Bikin kaget monyet. Gak perlu gue pakai gini-ginian. Gue bisa terbang. Pakai. Apalagi ini drill. Apalagi sih ini mau ngapain sih? Aduh. Oh. Gue suruh ke bawah. Suruh ngapain sih? Sini nggak bisa tapi. Monyet. Drill boy. Gituan tolong. Drill boy. Anjing. Eh, Anjing. Lagi nge-record. Ini orang bikin kesel aja. Oh, lu nge-record. Ih, dapet gue. Iya, gue lagi record, cok. Madek. Enggak lagi. Apa nih? Rusak anjir. Drillnya. Monyet, Kak. Kenapa banyak jebakan sih, anjir? Banyak banget jebakan. Maunya apa sih? No way. What? Maksud lo apa nih? Naik lavanya, naik anjir. Yolo. Bentar. Anjir, meledaknya gitu. Anjing kaget gua. Astagfirullahaladzim, talu. 1, 2, 3. Lari gain. Lari. Ini bocah kasihan banget sih, punya masalah banyak banget. Masih harus lari nih gua. Aduh, monyet. Buruan dong. Anjing deg-degan, cok. Anjir main ginian, main apa sih? Inferno, anjir. Inferno lava kan. Planet Spectrum means. Ini suaranya bener-bener bajingan sih. Aduh. Ini apa nih? Gak ada apa-apanya. Gila tahu gua. Gile. Goblok. Aduh. Apa sih, kemana sih? Di sini kan? Goblok. Oke, sini. Itu lava anjir. Allah, apaan itu anjir? Ya Allah, itu apaan anjir? Itu apaan? Ya Allah, astagfirullahaladzim, talu. Astagfirullahaladzim. Anjing kaget, goblok. Game tolol, gue kira enggak horor anjir. Asli merinding gue, goblok. Gue kira enggak merinding. Enggak horor. Aduh. Apa sih? Mana sih maunya tadi? Cacing pita tuh ya. Astaga, merinding gua. Ih. Suaranya jelek banget sih. Balik lagi ke sini. Apa sih?
Nembus anjir. Nembus anjir. Eh. Gimana sih maksudnya? Gimana sih? Gue nggak ngerti. Aduh. Aduh. Kalau lompat ada suara weng weng weng. Bikin panik anjir. Nih, kan ada aduh monyet. Jatuh mulu sih. Aduh, ini lurusan doang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Monyet. Kaget gue goblok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Duh, ngilu. Ya Allah. Monyet apa sih? Jetpacknya hilang boy. Jetpacknya. Aduh. Jetpacknya nyangkut. Jetpacknya bisa gitu. Aduh, goblok. Jetpacknya nyangkut anjir. Aduh, jetpack nyangkut goblok. Ya Allah, aduh ya Allah. Nggak perlu deh lu pause deh. Aduh, jetpack ya. Aduh. Buru boy. Buru boy. Kok nggak sampai anjir? Emang udah takdirkan di sini. Nih, anjir, udah ditakdirkan dia nggak boleh pakai jetpack. Terus jetpack gue gimana? Terus gue terbang gimana? Udah. Tadi 3, 4. Harusnya kayak udah dulu ya. Tadi 3 kan? 3, 4, 5. Oh iya benar. Berarti 5 kita next besok lagi. Kayak 2 chapter dulu aja deh. Gue juga penasaran sih ini gamenya kayak gimana. Ternyata horor bangsai. Aduh, lemes saya anjing. Lemes. Gak bisa. Ya, makasih semuanya yang udah nonton, yang udah subscribe. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Batin, Cok. Gue kira nggak horor, nggak jumpscare anjir. Emang bukan setan sih, maksudnya bukan hantu. Ya udahlah, pokoknya jangan lupa subscribe, share, like, kasih tahu orang tua lu, kasih tahu teman-teman lu, kasih tahu semuanya kalau gue bikin channel YouTube. Thank you. Gua continue lagi sama aja.